kelas B sing ngono-ngono ya nunjuk tadi. Totona wereku ijimi koji. Bantuin ya. Iya, bantuin. Minta bantuan. Wala muatu.
Itu nih. Aku bagi ini. Ya, di pertama wah. Ini cocok di teman kecamatan. Ada orang di belakang gua. Takut kamera baru kelihatan. Kalau kita sama silakan kalau dulu ya. Ayo, domeng. Iya. Buka mak domeng. Buka mak domeng.
Oke, berakhir.